Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akibetu lil muttaqin. Sallallahu teala ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah Teala kasiyetli Kadir Tündü Ramazan ayının içine bekitip berse, oşonun akır kongundukta ekendigin Peygamberimiz Muhammed Habib Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bizge bayanda aytıp berdi. Akır kongunduktan içinde urmatlı bir tuğandar Kadir Tün bekitilgen. Mına oşol 27-ci tüngü oğunduğu jönündө dagı bir kança rivayatlar var. Kadir Tün tosuğdagı negiz gözükçölük urmatlı bir tuğandar Kadir Tün ibadat menen, Kuday Taalaga munajat menen, kayrılуу menen, Kuday menen pendinin ortasındağı sodalaşуу menen, Kudayдын özüne kayrılıp suroo menen bola turgan masele. Elibizde adatta urmatlı bir tuğandar akırkı учурда Kadir Tün özünün manisinden bir kança tetirejaka burulup ketkende tasir kaltırat. Antkeni adamlar meçitlerge çoğulup, cemaatlarda olup, oşol jerde masele aytышып, Kadir Tündө ibadat emes talim bolup, oşol 360 gün үйрөнбөгөн sabaqtарды Kadir Tündө үйрөнө turgan bolup, adamlar ibadattan kurcala kalıp jatkandagысы bardыгыбызга маалым. Ал эмес аш жеген, тамак жеген çoğulup Kadir Tündө дуа кылын ордуна adamlar uşak aytуу menен кээде söz menen, başka nerse menen alek bolup kalıp özünçele bir mayramdık, mындай bir жаңы жыл же болбосо başka bir mayramday, mындай bir şaýny kaltıra turgan türgө ötüp ketkendegi çındыгында öte bir ökünüçtүү abal. Kadir Tündö adam Kudayдын özü menen bolgondugu makul. Mına bıyılkı jıl jaman aytpay jakşı jok, uşul oorunun sebebinен meçitlerimiz jabılıp turgany menen mına oşol har bir adam Kadir Tündö үйүндө toso turgan mümkünçülük berilip turat. Çındыгында mına ушундай болуусу kajet эле. Akırkı doğrudun salkar alımlarının biri Şeyh Taki Usmani aytat. Adam Kadir Tündö meçitlerge çoğulup albastan özünün үйүндө olup, jekeçe özü Kadir Tün tosup, oşol günü dua kılıp, namaz okup, Kur'an okup, ibadat kıla turgan bolsa, ona oşol Kadir Tündün mаңызына жеткендик болот деп özünün fatvasında basa belgilegen. Oşontun urmatlı bir tuğandar, gelingizler Kadir Tündü oyun zoq aylandırıp jüberbesten, başka bir şov aylandırıp jüberbesten, ibadat menen, munajat menen, dua kılуу menen, ötkөndөрдү estep alara Kur'an okuu menen, ötkön günlerge tooba kılуу menen, jana gelечекке batıl jakşı adamdарды koyuğa hareket kılуу menen plandam ötközgöndü. Kudayım hareket bizge nasip kılgan bolsun. Kadir Tündün en negizgi belgilerinin biri mına oşol tündö kadimkidey urmatlı bir tuğandar sakina bul degen şunçalık dengelde tınçtık, şunçalık dengelde meyrimdik, şunçalık dengelde adamlarga kut uyuganday bolup, adamdardын bardыгы, alamdын bardыгы bir kılka tınçıp kalganday bolot. Jana ertesi menen gün çıkkanda, gün çıkıştan kadimkide kızarıp taң ata turmatlı bir tuğandar. Al eми andan başka Kadir Tündö karmagan nerse altın aylanıp kalat eken, Kadir Tündö antиш kerek eken, miniş kerek eken degen sözdördün eç kanday tübündö tayana turgan dalilleri jok. Albette Kadir Tündö egerde karlары bolsa Kur'an okup, tahajjud namazlarını okusa bolot. Kar emestер деле ошол кадимки нафил намаз окугандай кылып, ошол бос сүйлөгөндөн көрө нафил намаздарды кайра окуп турган болсо, мына ушулда урматтуу бир туугандар эң жакшы болуп эсептелет. Кадир Түн жекеле бир түнгө байлап коебуздон, ушул Рамазандын акыркы күндөрүнө чейин бардык учурларда күн сайын туруп окуганга аракет кылыш керек. Шариятыбызда этикаф деп айтылган нерсе акыркы 10 күндүктө мечиттен чыкпастан, аялзат үйүнүн төрүнөн чыкпастан, үйүндөгү мечитинде намаз окуп өткөрөт ибадатмен ошол Кадир Түндү кармап алууга болгон далалат шарият тараптан Кадир Түндү тутууга түзүлгөн шарт деп айтсак туура болот. Кудай Таалам баарыбызга Кадир Түндү кармаганды, Кадир Түнгө туш келгенди насип кылган болсун. Кадир Түндөгү кадырлуу дуаларыбыз Кадыр Кудай Таалага жетип, Кудай Таалам бардыгына кадыр, дуаларыбыздын бардыгы кабыл болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.